Umat Dharma ngiring sareng-sareng natap prayasti triyin. Ayo. Nggih umat sedharma sedherek sami upakara upacara pecaruan nalor nedunan itu betara sampun puput sami sampun memaringi sami ngiring mangkin sareng-sareng ngaturaken pangubakti sanajeng kemargian kekawitan antuk puja trisanil kelanturan antuk panca kramaning sembah. Sampun sayaga sarana persembahyangan ngiring yen sampun sayaga ngiring kawitin antuk ngambil sikap asana. Om prasada setiti sarira siwa suci nirmalaya nama swaha pranayama kara sudana. Om sudamam swaha. Om ati sudamam swaha. Ambil sikap amustikarana puja trisanil ngawit.
kasci Om Tuam Siwas Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahmo Wisnu Charudrascha Purusa Parikirtita Om Papoham Papakarmaham Papatma Papasambhava Trahimam Pundarikaksa Sabahya Biantara Suci Om Kesamo Swamam Mahadewa Sarvapani Hitangkara Mamoca Sarvapapedya Palaya Swasadasyu Om Kesantaya Kaika Dosa Santawya Wacika Mama Santawya Manasa Dosa Tatramadat Kesama Swamam Om Santi 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 Om Inggih ngiring lanturan mangkin untuk panca kramaning sembah. Sembah kapertama sembah tanpa sarana. Asepin tangane dedane lumun raris munggah sembah kedua mesarana sekar katuring ide sang yang siwa raditya Om Puspedante Namah Swaha sembah munggah. Sembah ketiga nalar mesarana sekar ya diastun kuangen katuring ide susunan sane melinggo-melinggih hiriki ringkayang agung pura dharma siddhi Om Puspedante Namah Swaha sembah munggah.
Sembah keempat nalar mesarana sekar ya diastun kuangen ngelungsur ware nugrah. Om Puspadante Namaswa. Sembah munggah. Terakhir malih nyaku pantangan kalih matur Dewa Suksema. Munggah. Inggih mangkin tengadahkan tangan jagi menjaya-jaya. Miring natap sang sami. Miring mangku dulunya metangi melungsur wasupat.
ketema nerus paecaen kawulane mangken nene sandi masa mapasu patinya banyu padangan lare aku saluiring lara ke sapa hilang moksa mareng sunya jero mangku ketut mriki Mas ledok ilang ala dudos kati benen andok atirate pai chai ngendu bat tar tirta utama luer sandi nero icenen kau lane sane sandi mapasu pati punya sapan lara aku sawiring lara
Didiang noko tirtane utami panglaburan. Nggih semua Pak Putu nawab yang Kak Dumun sementara. Nggih semeton sareng sami malih titiang wawon ini titiang matur ing pada semeton sareng sami. Edan prosesi wong ini mangkin sampun memargi dari Pecaruan ngelunan di Betara ngelinggian tandar kita sudah
aturan bakti bersama dalam rangka ngedunan Ide Betara. Pertama-tama niki titiang matur susuma pisan ring Ide Resi Agung sampun selaku manggale wong ini mangkin hampir 3,5 jam atuh munggah ring Kewedan sampai jam 9 niki dalar pinan Ide sareng sami Ide nganganin panitia duene ngaturan panggung susuma banget atas ayahannya sami sampun memargi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dalar pergi tabuh sami pergi tari teteh putih nih sampun ngaturan ngaya sami yang meramaikan daripada prosesi wong ini mangkin. Dalar Serati Banten umat Dharma utama niki panitia pelaksana Puja Wali 58 niki. Saya susumayan titiang. Titiang warah-warah daripada semeton sarang sami benjang hari H Puja Wali kita Bude Klioan Ugu tanggal 15 November 2023 sesuai dengan rencana panitia Ide Perdana Nabe Pacang Mepuja jam 18.15 jam 18.15 nih. Sedurungipun mepuja mangde ledang panitia sani jemput beliau sire dalar seketabuh duene termasuk Kopeng Side Karya duene lan Rejang Dewa mangde tatas kita sampun ngumpul ring kayangan paling telat jam 16.30. Tarar pertiang ring Serati Banten dan bidang perkara tempe sejebagin banyak leduk terutama niki bidang perkara dan Serati Banten panitia niki dan unas mangde benjang jam 4 sampun riki kita pacang ngunggahan upekara sane katur benjang inggih sekan nggih Banten inggih melinggih niki di rumah repot urusannya kalau inggih melinggih bawa belur di bal ini di puranya nggih Serati sareng bidang adat upekara upacara tempe niki mari kita belajar bersama untuk aturan raya nata upekara sane katur benjang. Talar niki balik ganjur duene sandukan undangan daksine linggih saking suang-suang kayangan seprovinsi Banten sesuai dengan undangan diharapkan sampai di kayangan niki jam 17.00 sampun rauh dikiring kayangan minap dike rentetannya balik ganjur sani nyangre kan ngenten mandet tanyen ngundang jam 17.00 dan wenten umat riki dan nyambung dadosipun nggih mandet sami membagi becik niki pamit sami nyambung ngenten karena rentetan Puja Wali ini melibatkan banyak elemen dan banyak yang perlu kita siapkan. Nike warah-warah dari titiang usaha nanti kita di sini boleh pinanita druene niki wenten dari panitia lewat tempe sani mangkin tempe celeduk indah nggih sani kebagian konsumsi katuran sami kita sarang-sarang katuran boge Sumatera nggih urusan segegong terutama tadi sampun suwe niki nepak gamelan sudah pasti lunasnya agak banyakan tadi dan sareng semeton sanes lehana ngedan nggih kedan wonten katur dari titiang niki menunggu
penghitungan Sarin Kuangen niki, mana jangkep laporan itu yang niki, pangbulat laporan niki di H-1 niki, jantos dumun nggih. Nunas panitia cek kewaragan yang nawarin enten enten napi-napinya. Oh, sampun. Oh, semua. Soalnya nyuman tangka sekali di jeroan nih bidang konsumsi. Keraguan-raguan masih ada soalnya. Berapa? Berapa? Iki akeh nih, sabar, akeh nih. Nah, oke, berapa kurang lebih? 1 juta berapa? 1.320.000 tambahannya nyusul. Oke, semua urusan mangku sinap nampun. Inggih umat sedama sinareng sami ngiring puputan pangubakti dedane wengi mangkin ngiring sinep antuk puja Paramasanti. Ambil sikap anjali. Puja Paramasanti. Om Santi 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 Om. Iya. Cek dulu nih. Cerah rasanya. Nasi malam.